Jadi sampajang itu nang kanilay na sidi. Ya kung masampaja kung mapasusa ka berarti sidi tambah nolo 10 nih. Ya kung mapuasa ko tambah sinolo si ratun. Ya kung mangaji ko tambah sinolo si sabun. Jadi iya panang kanilay na ya lamunri kung jamanya. Ini tuh nak karena Nabi yang membedakan Islam dengan non Muslim hanya sholat. Goncin na sini na decenge sampajang. Mage na sabade kan nilai na ya lamunri. Na yan itu pak bukan nang kanilay na ya tu sakka puasa agama ko de masapajang. Ya na deta sampajang nolok mana itu lamunri. Makrawasa nang kahadisan nanti pas salama cocok nih. Kama kada Nabi tamam bana masjid dan di dunia lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Kama na sahadis atau na nigi bangun masigi o kolino karena po Allah Ta'ala ibangungan istano kilalan na suruga kan jelas to di na karena Nabi tatama suruga makanya kung kataw magala masumba na di na sampajang angka bolana di minatama tama gitu